amazi yararyoshe yego fwema ndahanagura umugabo wanje nakawurarusha gusa uno munsi kwene ndagukumbure ntati uno munsi gashareka urazana mvuye uvuye gashere ko rero ndagukumbuye turambarira gashere aho uno munsi ni jewe nawe turabigira uraburagira shawa ushaka kuryama ahantu urumu amashuka bikabyamishyura sheri none uryama jamo nanjye amashuka atari kw'amasura numvaga iyo mo wayiguze he hoteli kuri alimentation sheri wayiguze kuri alimentation yawe ndetse nawe uri urabibaza umuntu w'umugabo none kwa ntabibaza reka burya biragoye hajya haye abagabo ntuzi ko tugorwa na byinshi nta kigavu kibamo ndaruba mu mvunero sheri ibiki sheri uciye usinzira uko woraziye wowe sheri none sinenda gukumva indwi yose imaze uri mu gahinga nanjye ntakubona sheri tumaze tuvugane iki sheri none byo mubona mubizi none wabana sheri byuka sheri iwanumva imibu imbeho sheri imbeho irahera nundeke sheri byuka reka hano ndumva ndiko ndibabarira abaho ni ukuntu hano habona abaje wabaye urabagahura habe urabona haba byagenze gute shiri aho ntara kimwe harakira wakuva mu gitondo nunamiye kuri bibijya vyuma bipima ibarabara sheri umva ngo ndakubwira ndagukanda sheri ingo ubu n'umusi twakuze akazi gakomeye nukuri ndeke undeke nukuri ijo basi sheri ijo basi ngumaze basi tuhagije mu rugo no tushoka usinzira oya none ntiwariye ntiwahanze ntiwanyoye nta cyayi wanyoye amata agenda muri fiributori arutsuye ndondera kwiki sheri igihe wahura muhira nta njya zari ziriho nta rupangu rwari ruriho naje bije kuraba ngaha amatara y'iwawe iyi gitanda muhira nta cyariho inka ntizuzuye muhira ayo mata uri kurambarira none wifuze je naje gufungura hano nico canzanye je gufungura shaka ijya yindi y'injya ingi yahe sheri oya sheri mba ndakubwire iyo nimero murondera ntimushira kuyironka kuko telefone yiwe ijimije